डोरबेल फिल्म सादरकर्ते आणि बॉडी बिल्डिंग आणि फिटनेस असोसिएशन ऑफ गोवा 30 एप्रिलाक असोसिएशन कप गोवा स्टेट क्लासिक चॅम्पियनशीप 2023 घडोवन हाडटा. त्या निमतान गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट श्रमशक्ती भवन पाटो पणजे हांगा पत्रकार परिशद घेतली. पळयात आज आम्ही हांगा सगळे जाण जमिल्ले आसात ते एका बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इव्हेंट which is being presented by our company Doorbell Film Production, that is the Association Cup All Goa Bodybuilding Championships, and it is being organized by our company Doorbell Film Productions Private Limited, where Mr. Sudesh Sheth is the CEO and MD. It is being organized at Azad Maidan on the 30th of April. And this event is happening after a gap of around 8 to 9 years. So it is sort of a big event. It's a big event for Panjim, I would say. I would request all the citizens of Panjim and all over Goa to come and witness this event and be a part of it as it is their own. And also I would request all our press people also to be there around to showcase the event to other people who cannot make it for the event. And Doorbell would promise to bring such events in the future. आम्ही आज जमल्या असोसिएशन कप हेची ट्रॉफी हार्वेस्टिंग सेरेमनी येता जे 30 एप्रिल 2023 असोसिएशन कप ही गोवा स्टेट लेवल क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप जावपाची आसा आनी ही आझाद मैदान पणजी हांगा जातली. सांजचे 5 वरांचेर ही कॉम्पिटिशन हे सुरू जातले. पणजे खातीर एक मोठी गोष्ट आसा कित्याक हे कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट पणजेन 10 वर्सां मागीर जाता आनी बॉडी बिल्डिंग हो स्पोर्ट पणजेन खूब कमी लोकांनी सपोर्ट केला. सो वी आर थँकफूल टू डोरबेल फिल्म प्रोडक्शन फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटीव टू सपोर्ट बॉडी बिल्डिंग इव्हेंट इन पेंजीम. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव.